Kemboi na Collins Kiplangat ulandi constable wako wapi? Where are they? Asuni mama wala manengete wito ndini wetha ngo ya the standard ni kwenda ndikweleza na ndino ni mundu ye mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua aitira muno aitula mutima obisa maisalu kana ma DCI na mawisa walange onthe makonetwe mosese iulua o mawazo amina kweta and ndukwithia twima kwa hata kwa uliku thiu wa ithangwe the Daily Nation wandikitu 1 year to go karulikana kana usakwani munene wangilili miongoli na muonza yu ukatwa muthenya to mumbi matuku 10 mamwe wa nyanya mwaka 2022 miongweli na monza na yutwe 1 year to go na maondo maingi ana mende campaign ni usese yusu kindu chake lini uno mende na kuyandikithia kutwika kuni makura kindu cha gatatu ni atongo imeke bathukanyo ndo mende na kuyumilia kwiti bila siki bathukanyo pena mwaniko winga liko nino ya ulei na tuyo bau tuiona amwe ma atongo otau maiwe takana ni batona kwithia beni thukombingi muno usakwanini munene wangilili miongweli na muonza kindu ile kingi nikuithia ndi ukonengeleli mawasu nundu methangoni ya keli katatu ya kana ya katano ya muonza ya nyanya ya 11 na asu ombe makonetie maundu undu twende na kuyumbanisia usakwani na wala kubikio yu nzamele ungamio usakwani na mebaka ya IEBC ipwetakana ilobili batholitwe kutwaisia kana kungamia maundu mosakwani usakwani ni munene timbiani na bena deficit kana bena imwe itapike na kumwa na bena mokuli makana bila siendekithethu kutwaisia usakwani yibikiana kunengano sionde kwa usu na batomeka usakwani usu kwa kumbirwa na thina nani weyo ni wialame kwenda presidential the presidential candidates ni manengi weni IBC limit ya pesa lama ile tutamba 6.2 billion nikaenda withile maundu mainana nga maundu kaso tumembesa mbingi kutwaisia usakwani na indi maundu baadhi ya Kenya mayaende ya kudhuka ithangu ya kele ya the standard indi ni maovo kwa ulikuma koneti indi misari kana indi ni kwenda na kwithiwa na maukulu maingi muno baadhi ya Kenya o mabaunu na unengelela ndini woju wethangu ya the standard mundu Gachagua na atondu beti wa thaitu elesia kana no claim ye kana mawisa ma polisi ala makona nitwe na kuwa mundu Dr. Victoria Mutiso metwika me on the run kana inde yuma ya kiwambini na no aise Murkomen no mutulile muti muno nundu wa kwithia asa ni wolelete nundu wa kwithwa obisa mwana akwatikanye kuya Mazeras kalikoni andete ngalikoni cia Mombasa nongi akwati wa Thogoto no ubona makwato mundu Murkomen akona simu ando asumale male kwa you know say they no mwana usunundu aethia mundu ndo kuoneka akwatikanite na mabetio na ni obisa wa polisi kana mundu lete kwithia mustali wa mbe wa maundu mausese na kilingi si ni kiu mundu usu ikitumbeni aisio kalekwe that is a threat to the national security. Yes. No ileta Kenya no tu sengai tuelekele ngaliko ibaka na where are we even safe na inde aina kanisa ni kuu ya Kiambaa kaunti ya Kiambu mundu Gachagua ni waise kana andu kana the two rogue police officers ni meke iwembeni immediately na inde itina wa Murkomen kuna simu ende male kwa na inde we ende na kwa CIA ku ya kisese ni cha polisi cha Kikuyu inde yuwe wenda mundu wakuwa betangwa kana nthu yakwe betangwa izo ni ndeto cia Gachagua waile okuno simu kuya kwa mundu mwezi lingi 500 ndicho kitumia andu atatu maneiswe menewa 1.5 million izo ni ndeto cia mundu Gachagua na inde no neni ndeto mingi akuya ngalikoni cia Kiambu na cia meta kila police kana station iswe meta kuyanga likoni cia Kikuyu ya cia bene inspector mo kwetwa Mulwa na indi tukagana mulosu no protector mo no leader of majority mundu Kimani Ichung'wah na make ya sure kana Mulwa nde transferred kumaanisha kana Mulwa o mundu wende asandeni wake sese kiu kwana na mundu Gachagua maovu asume thangoni ya Kelia the standard ende thangoni ya Kelia the Daily Nation wala maovu makoni itie maundu mosa kwani twende twangilile miongoli na muonza na alame kwekwatiwa kana ulo kwekwatiwa kutwaiwa kwi matuke 10 mamwe wa nyanya mwaka usu twendete na yu kindu chambe ni kana voneka utalo andu ala mende na kuyandikithia kona kura wingi kana kwa wingi oneka me andu emergency ondu mwe na millennials ni mume yandikithitie na usu ni muika wa kuma 18 years to 34 years kwa pamwe na kindu chambe yu karo ile romengana
kuma mwaka wa 1997 this is the first time isitwa ya mundu imututia Raila Odinga itakwithwa katika ballot na kenulona tutie kanona atiwe ni thai wake mwaka muthelu mwaini we 10 na otwe bauni kana this year itakuwa kana usakwani utwendete wa ngilile miongo la muonzo kethia ewa ibinda ya na kana 8th kuma twaithia na introduction of multi-party system kana siama mbingi vanthi ya Kenya na twe bauma obo ange mayona nyakana twe kwa twa kwithia atuisa kuwa 47 governors isi ni kila county so ndese miongora na muonza 47 women representatives senators na indi bakithwa na member mambunge 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 nene maneli na miongo kenda ondo ilio mbunge sia na ilani maneli miongo kenda na indi mbunge kana member mambunge ya county na moningili umwe mana na miongo 5 na inde tuyo about ukatuko manene na report ile nenganito ni IBC na yuvala alame na makwatili limyanya ya uthugumi wa kiserikali kana andeni wa myanya kibabukanyo maobisi ni maki serikali mekwendegwa kana mekwendeka kutia mawe ya moto ibikia mwaini wa keli ni mwaka ne twende twangilile miongo na monza kedani mekwenda kungama kweti bila si kibabukanyo ainde tuyo about tuikomana na maobo amwe ala mewe takana pena amwe kati wa maminista na ala meungu wa serikali la ivo ya President Dr. William Ruto na ala mwana ni ite wendi wa kukitibela kibabukanyo sivo sia ugavana tuisonga na mbeni kwithia ndio kunengilele report ya ondo limit inengani itwe kana mbesa ikithia ine sikitwa limit kabindani ka campaigns tunengelele yo nikenda withete tumavwimwe tumevawimwe aya yube na county ile sinengetwe kana inengetwe mwama wa kutumia ilobia mbingange na kindu county ile nene biu kana county ile nengetwe ilobia mbingi nengetwe mwama wa kutumia ilobia mbingi ni county ya Turkana na ila ni mweka tu county ile ne bambe ya Kenya na inengetwe shilingi bilioni ya nemwe na shilingi milioni ya nemwe miongo ile na 3 county ilubi kate na shilingi milioni ya nemwe 17 county ya Wajir tauni nengetwe mwama wa kutumia ilobia mbingi suni ya nemwe na 3 ndono na 103.75 county ya Garissa 88.71 na inde county ya Kitui mwanyane wa katano kana number 5 na hiyo inengetwe mwama wa kutumia shilingi milioni 77.81 million na inde county ile inengetwe ibadhuletwe kana inengetwe mwama wa kutoa isi kutumia ilobia ni byu ni bamana county ya Lamu isuni inengetwe mwama wa kutumia ilobia nyinyi byu na sio ni shilingi milioni miongo ile na emwe county ya Tharaka Nithi kati ha otauni na shilingi milioni miongo ile na 3 Elgeyo Marakwet miongo ile na 5 na indi Vihiga ni miongo ile na 5 haya twisianigwa kana twasise report ile nengaditwe ya undu ilobia sia tumikie usakwanini muthelu wa ngilile miongo 17 na ngilile miongo 17 kana muteti wa kibila cha president mwaka wa ngilile miongo ne 17 anengeto mama kutumia shilingi bilioni 5 ndono ile ini mwaka ne twende wa ngilile miongo 17 akethwa aitumia shilingi bilioni 4 ndono inya political parties mwaka ne usu ngilile 17 manengeto mama kutumia shilingi bilioni 15 na inde usakwanini wa ngilile miongo 17 metumia shilingi bilioni 11 magavana senator na woman representative usakwanini wa ngilile 17 matumia shilingi milioni 834 ile usakwanini twende sikethia wa shilingi ngili milioni ya 1 na miongo 3 na county ile kutumia kilimbunge kila kitumia ilobia mbinge usakwanini muthelu wa ngili 17 sianenga dito kana chabathiletwe kutumia ilobia up to 33 million ile usakwanini twende ni up to 123 million na otau highest MCA kana kibila cha member wa mbunge sia county ula munene byu kana balaba nene byu banenga dito mama kutumia shilingi milioni 10 endo usakwanini twende twangilile miongo 17 shilingi milioni miongo ile wow tusise lango ya the Standard page number 3 ni mabo makunete mundu Joe Biden na ende ni former US president etuka kanane eno wogu kwitwa wa prostate cancer na ni wende kudikandine wa mabindi make na ende etuka kana evinde niyo most common site ila ende tolinotu twa cancer tutona kwa affect na ende mundu akesa kuumia kwituka kanai new cases ya prostate cancer ila si report to bandi ya Kenya mwaka like annually
I represent 25.9% ya cancer ila siminite kuthimwa kana aume 25.9% pena cases ya prostate cancer katikati wa aume bandhi ya Kenya aume subi ithanguni ya katatu pema wa makonete strike kana striking nurses ene ni madea kana ene ni metha yuma yenda ekundi kana COG MyCA Council of Governors MyCA ayu matakitali ala makomete mabudwe nikenda kuikiwange ma bridge the gap ya andundu maende na kumya kuya masibitalini lakini MyCA kwisila umbrella kana mwabuli wao kwetwa wa Kenya National Union of Nurses and Midwives MyCA bandu ba kubutwa methukiwe grievances yo naindi maitweka na mayeka kwitha ma intimidate wa kana kuthreateniwa na macia mathino ala mome kwenda mekata meaniwe oithangu ni ya katatu bena mabo makoneti road safety kana soviku wa lelo ni puetinana ma MP kana yumbe ni manendekethetie manewe wiyosu osisi ai mbanga cia lelo ni cikikaniki na inde oyu ni maback kana ni ma kwa tambau proposal o isupethiwe na independent body ile kasia cia ai usobeku wa andu kana andu ala wale ambao wanasafiri nthini wa kwisila lelo ni kwisila rail kana indi kuya SGR kwisila ku nzeveni kana air na pia maritime sectors na measia kitumi kinene nikenda with matona ku investigate road related accidents kana mbanga ila muno ikonetu nthini wa malelo ma identify niki bange su yethiwa na maimeka kana maetha na safety recommendation nikenda ma prevent mbanga isu ikai kike ebindane yokete mabwasu onde methanguni ya katatu na indi thanguni ya kana na ya katano ya the Daily Nation mawo makonete mwika emergency na alama atwaisi maandamano mavyu mwaka ni wangilili miongweli na inya na yu report ila iba inenganitwe yasikana jenzi alama yandikithitie ta kunima kura usakwanini twende twangilili miongweli na muonza kwa hoyu ni andu milioni 5 ndono inya namo Gen Z ala namo millennials kana mwika anenange alama yandikithitie ukunini wa kura usi twendete ni andu milioni 10 ndono muonza na iko kubeyu mwika ila ni 34 kutheu up to 18 ubulanitu na Gen Z wombe asunandu milioni 13 na kiki ukakabindani kama mwika kama Gen Z mede itwa mitandao ni muno mayika mayetwaisia kindu kitwa mobilization kana kuthuthia meyandikithite akuni makura na weona mundu asewe ni yandikithiti na benela slogan inatumia waya uko kadi mundu ayethia hata ethano yandikithite screenshot details yake wali campaign wa mtandao wa IEBC wikulia uko kadi na kindu kinatethesia ingi muno ndu kila mundu kwenda kwithia kata wetina ndio tongo itina nikana kwi mwakani wangilile miongoli na inya maandamano ala matwa ni amwika emergency na nimo matumite kwithia bena utalo munene wa amwika kwiyandikithia tukunywa kura kindu cha mbeche ngalama ya mikale kukosekana kwa mawia mikobo ya banthi ya Kenya kotu yulu uthei kana transparency yulu tumiwe ilobia cia MNB digital activism youth voter registration civic engagement and 2027 general elections na bala kubikia oyu amwikala meyandikithitie kana mayandikithitie maukuwa miaka 25 maukuwa miaka kana utalolo yandikithitie kati wa mwikano wikuoneka wi ulango wisiandikwa na sakwani wa mwaka wa 2020 na inde twiyo banti sio kandi kunengelele report ile nenganitwe ya mwiko ndu matwaisie maandamano usakwani mwaka wa 2024 kindu kila chatumie President Dr. William Ruto abikia na kubunza cabinet yake kana kubunzia kikalo chake chama minister na kwiki yangi na amwe kwasi mawe na angi kutoa wandeni wa mevia kivathukanyo ya maundu kana ya mevia kivathukanyo otau ende disonga na mbethanguni ya thantatu na alama umonithie na kunengelele makana nzamele ungamiosa kwa na mevaka ya IEBC yasekana bena deficit kana bena ilobie itana inganito sionde measekana wendekethio wo makoliti slingi bilioni miongo monza na nyandono nyanya na ila iminite kunengano ni muvea ni serikali kwesina muvea wake nandu ni slingi bilioni 41
0.3 billion na yube na deficit ya 33.5 billion na ataalamu ala makunikila mausa kwa ni miate kana ilovia hii ethia hii kanenga no kana ibiki na kubadilonza meno ya osa kwa na mibaka ndi bato na kwithia bena mapengo kana malingo na maundu matema kueleka nthino sa kwa ni twendete wangilili miongo ili na monza pameta mao malingo mapengo. Page number 4 ya The Standard indi inena netia ibindani la President William Ruto walikake bilani aina promises mbingi kana mawatho maingi muno kwi mwene nthi akatha andu ma boda akatha the job seekers alani andu ma moika kumanenga wia atha ile ibetisia sokoni kana sieta wa mama mboga matha sindu mbingi kindu kingi watha nete itie alika mukuola thoa wa mutu wa mbemba ole fuel taxes na indi pia I reduce kana ayola kala kagas kanini ka kilo 3 sia kakethia wa kaite wa shilingi 500 nearly 4 years kwanza kuituika yuende kabaivinda yununu yu Kenya ni maende na kusafa na betuika kanai kumana na report ile na umiwe ya mubea wa Kenya National Bureau of Statistics ya 2026 Consumer Price Index yona nyaka nai pena annual inflation kana inde matho wane mambatite kuma 6.5 kuma 6.4 ibindane yu atalikete o yume 6.5 ukethila inde yu Kenya mewa meabineye muno na ndo president we mwene ine na isi I think the first thing we need to do is look at the taxes because 50% of the cost of fuel is taxes. There are 15 different taxes on fuel. Aisa yutu amboku nikila ende tax ila siuma wa kana sinde ni wa mauta. Page number 5 pia no mabo asuma koneti gambling kana ndo kethia President William Ruto ndini wotongo wake pesi ndimwe sionekana yenda obini ya enende na kindu chambe kitwika kana reforms mbingi muno wekie lakini si either si settled na indi situika kana oyu patialete wa mwaka omwe na indi president wa ena maundu maingi muno wathanie my either me settled na yene ebinde nini ya kusettle maundu tasu kutoka na universities sikalite sina debt kana sina makwani maingi muno na high schools ituka nasiende na uthinanya na capitation na pia kwithia patena alimu makuyana mavuasu methanguni ya katano Yeah, The Standard. Na hindi twesiokithia ngalikwene nkia thango ya The Daily Nation page 7 tuona tuningetwe program ya undu maundu mekwithia matianite kana matalatala ikwithia yatianite kavindani ka twende na kuyumbanisio sa kwani munene wa ngilili miongo na mwonza mwaka ni twendete matuku kenda ma mwei wa keli maofisa kana thukumi ma serikali ala mekwenda kwitimia ntha kivathukanyo ya uteti makethia mayendeka kutia wia na ku resign ila kwa kizungu ni ku resign na kutia myanya isu imithe ikithani mekwenda kwithia mayunga ma kwitia ibile sikivathukanyo matuku 13 mwei wa katatu mwakani usu twendetwa ngilini miongo na mwonza political parties submit membership lists party primary candidates dates and venue also submitted matuku kenda ma mwei wa 10 mwakani usu twendete bakethia bena kila kikwitwa ati itina wa siama kunenga ni masito mandu ala mekwendeka kana after nominations masito mo mamina kunenga kula ku IEBC no bakethia bene la deadline yeta wa ethia mebe mundu bibi internet tunenda kone wa chama cha Wiper twi imwe na nominate kana na nominate na bethia bene la dispute yiskethia sibkia mwisi matuko kenda nundu be mundu na kwithia yase ndane ya niwe nundu wa undu ticket mundu nenkwe ticket kana nomination kuthungululwa na yase no kunga matachao ta independent candidate haya kwi matuku miongo eli na nyanya mamwe yo usu wa katano campaign period begins kana andu ala yumekethia mathungululitwe manengetwe ticket cia kukitibila sikivathukanyo kana kuthi mundu atecha mani oyu campaign officially kethia yitwa iwa na otau candidate nomination isibingwa byo matuko kenda mwei wa 3 na indi tuma bau tusioka kindu kingi kita deadline for submitting names of the election agents kana aunga meima usa kwani usunundu banane nkiwe kana banane nkiwe kana ibinda ya usa kwani wa mwaka wa ngili mingole na mwonza only registered agents makethia manengero mama wa kutika ndino isesesi ya kukunia kura na kutalili kura na masito mo meendeka kunenga netwibikia matuko mingole na mwonza mamwe wa mwonza na indi campaign period ibikia na kubingwa wa 48 hours
mbewa usakwani na uo ni matuku muonza mamwe wa nyanya na indi matuku 10 tutajua mbivu na mbichi usakwani ni mnene wa ngilele miongoli na muonza sasa wewe koti ni yaise kana kura kana indi usakwani wale totwa hivyo mwakani hiyo tutajua tu ithangu ni anana tuwetu metukinundua masa kuya Homa Bay atongoi ne makulilwe maeke kuinsight andu mamoika kulikilila mbumbani osia kiuteti banga liko ni sia masako mondoi deputy governor mondoi Francis Mwangangi no tulile muti muno serikali ya Kenya Kwanza ayase kanai nimethitwe na selective arrest of political leaders na asa muno andu ala menga liko ni ya opposition nimo makatise kukwata ngwa muno na kana kuikwa arresting lakini kedha ningalikuwa inge ya serikali asia it's they go scot free oithango ni yuya kana to ni mabo makonetio ba masaku ni nisi pena ila ngusani social budget lakini ni maana ise kana nani wao ni mekuikanila kindu ki lakini maine nai pai watu ikie ka una wibo katikati wa county assembly na executive metuka na budget isu committee ni manenganite mwaini waka na lakini beno la chairman ukwetwa Paul Wambua etuka niwe chairman wa committee members etuka kanai wenda aisa kuonengane sahi yake nikenda budget isu ikwe amendments mawasoma konete budget ya masako meithangu ni ya na tusisaka tu nikethangu ye kasole to mundu akwete ekaletu na sati yake kaandikwa human rights na with the same person you ni wabinduka tuonete muongo na bae tina pandikitwe right to life ati mkethangu ye na indi twimi na bio kwa metukini kana mundu iseneta wa county Luve Edwin Sifuna no wethitwe aitwa isia mbumbano cia kiuteti aise kana usakwani ni wangilili miongoni na muonza kila kiutethese muno ile mbetanie ya western ni kana nuka bikuyano kubukwa kana kwa mutambo wa kusovya skali wa Mumias na indi nake munini wa president ithanguni 11 ya the Daily Nation na keni Professor Kithure Kindiki akaendelea na kuboya ile mbete ya Mount Kenya ithi na ngwatanio itino wa maandiko la ukuoneka wikusiwa wa Mount Kenya East na Mount Kenya West. Mount Kenya East nila ina county ya Tharaka Nithi, Embu na Meru, na yo West nila ina mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, na yo ni Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Nyandarua na some parts of Laikipia. Na indi Professor Kithure Kindiki lala munini wa president yende na kwa sepeka ithena maandiko kati wa ile mbeta ya Mount Kenya katuni kama thenya umuthike thanguni 15 kona nitie maobisa umwe wa polisi kana kona nitie mundu igite ngwasia maobisa ma polisi akwate form yandikitwe mystery killings investigations na indi bakioni akezize kioni aponekete mu obisa ungi wa polisi ula kuoneka moko make mena mtakamete wotwa isie kwisusia kuwa kwa maobisa ma polisi na hiyo obisa wa polisi no kutwaisi ukunikili kutapatikana haki kweli. Hilo ndo swali na ende yumu saisa mwendwa saa mwe watilika ndatika miongo 3 na ende ndo tungia mubeno ndo wakwethiwa na itu usuno uwe muthia uwo kunikiliwa mathango na ende ithango yeyi thia na maovo maingi ni ulilikana ciao kila muthenya owethia na nayo bandu oso usisie nikendo manende ya Kenya yende yata yuti ambo thikuya ngalikone ya Mutongo FM tukasisie ndo maende kuya ni kipindi cha Salucha na mundu DJ Muthonswe tikasisie ndo maende na ende tekalanga niti usoka ingeko ngalikone ya TV tuminukilile kilingu cha amuka ini twa Caroline Mwenu wa Muteti na nikwende usiaise musio wa idubisu tukombanisie